эсас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Не үшін судақта федераль мақсатлы объектілерінің құружилығы тоқтатылды? Мемлекетте блокадный хлеб атлы Бутун Русия акциясы башланды. Қырымда насыл тәдбірлер кечіріле. Қырым боксчының парлах ғалибесі Артур Зияддиновның Сезар Рейносының көреші нейерде кечті. Қырым корейлері елбаш байрамыны қайдеттілер. Қырым дзюдожиларны халқара ярышта алтын медальлер әлде еттілер. Ахмеджетте блокада отмегі атлы акциясы кечірілді. 125 граммлық отмек кесегі Ленинград қамачав етілгенде сәкенлерге тамам шу қадар отмек беріледі. Бөле шарайтте 2 елдан зияде вақыт ішінде 1,5 миллионға же адам еляк олды. Қорқыншылы күнлер ақта біз зімлев қамызда. Сүкінетті қасы Ахмеджетте блокада отмега адлы Бутун Русия акциясы чечевесінде қамачав етілген Ленинградлардың қатырасыны андылар. Қырым сәкенлері Сүкінетті қасы Ахмеджетте блокада отмега адлы Бутун Русия акциясы чечевесінде қамачав етілген Ленинградлардың қатырасыны андылар. Қырым сәкенлері үшін арби инсталляциялар hazırlandı. Олар одешетлі 872 күнні ақсеттілер. Шымали пайтақтың қамачавы мұйтыны яратмаға о девірінің арби ерлары ve 125 gramlıq otmek parçaları yardım etti. Gon yürüler o devirde pişirilgen otmeknin reseptini tariflediler. Bu un, su ve kepek edi. Ama o kunlerini öz közlerinden көргенler o başka türlü edi dep aytalar. Hamırga ne olsa olsun aşalgan her şeyini koşaydılar ve o faşizmni yenuf timsallerinden biri olgan edi. Ахмеджет Сакина Татьяна Чепрасова Қамачав ақында бабасынан білді. О женкінің башындан сонки күнлеріне же Ленинградны қорчалады. Бабасының қарамани жесареті ақында Чепрасовлар қорантасында еркез біле ве қатырасыны аналар. Мы вот такие футболки все сделали. Это уже моя внучка. Спасибо прадеду за победу. А у нас у всех спасибо папе за победу. Спасибо деду за победу. И мы все ходим с портретом его. Мы ходим в бессмертный полк. Teşkilatçılar айтқанына көре қатыра акциясының esas мақсады Ленинград сәкенлері оғыраған фажия ақында қатыраны сақлап қалмақтыр. И я уверен, что именно правда, именно тактильно, именно общаясь еще с живыми нашими великими ветеранами, уважаемыми, мы можем предотвратить эту страшную трагедию в будущем. Şehirinin etrafında Қамачав алқасы 1941 senesi sentyabrının 8-inde kapalgan edi. 1944 senesi yanvarın 21-inde ise şehir azat edildi. Ama Leningrad'ını öyle de boysundurıp olamadılar. Словно хотите поцеловать их, чтобы ни одна крошка не пропала, ни одна крошечка. Надежда Исаева, Максим Турчев, Millet için. Құружилық тоқтатылды. Тыш қызметші махкеме даваларынан оғраша. Судақта федераль мақсадлы программа бойынша құрылған объектлер не үшін бойле вазиетті. Бұл меселерінің мұхбиріміз Окренді ве бізге де аңлатмаға азыр. Etrafta çöplük obaları, yer korulanmanğan obyektde işçileri yok. Bu Yanımali mikrorayondaki bala bakçası. Esas işler mında bu sene yüklenmek gerekedi. Ama o'ziniz ko'ryapsiz. Esas sebep tış hizmetçi o'z vazifelerini kerakli gibi eda etmegenedir. Binanın içinde teller ve borularga tirilmegen mumkin. O kızdırılmağanı için içki bezetilu sadece karaplana. Divarlarda ve tabanda adamdan akın suvunu izleri korunuyor. Bu federal maksadlı programma reyestrindeki obyekt ve mında Kennedy техника çalışıp başlanması için Devlet Milletleri Комитеті тефтыш кечере. Да, мы обращали внимание, что я говорю, почему у вас марка Петрова? Tış hizmetçi iş yerinde yok edi. Belli olğanına göre oyunda obyektde bir aydan beri görünmeyken. Jurnalist bergen suallerge yeminlikten cevap berip olmay. Что происходит в детском саду? Почему не ведется строительство? Почему оно приостановлено? Почему? Пока приостановлены, каникулы были. 10 февраля начнем работать.
Бойле ваделер мунтазам суретте бірели объекте есе бір шей денішмейді. Тыш қызметшінен субъект қысқа. Мы готовим с юристами документы на расторжение, после чего аналогичным способом объект будет консервироваться, будет разрабатываться новая проектно-сметная документация, получать положительное заключение экспертизы и возобновлять строительство уже будем с новым подрядчиком. Буйсе судақтаки дабыр объект. Бусексен екі квартиралы евде булунма хафлыдыр. Бутыш қызметші бежерген инсафсыз ишны нетижесідір. О бір кемсенен уйгунлаштырмайы плейханы деніштырды. Махкеме даварлары кете. 2017 сенеден берлі чоқ қатлы евні федераль параларға құрдылар. Енді мемурлар оларының қайтармаға талап етейлер. Шымды бинада ішлеріні тоқтатмаға, сонра есе яны тыш қызметшіге кечірмеге ниет етейлер. Ама баштан бинаның техник вазиетні тетгі И техобследование покажет, что будут определены этапы, которые затянут сроки прохождения экспертизы, то тогда лимиты финансирования будут предусмотрены в 2021 году на продолжение строительно-монтажных работ. Буев реабилитлерген гражданлары үшін құрула құрыжылық екенленген сон судақ тарафларында невбет меселелері толысынен қапаталажақ. Эльмаса Плакимова, Максим Турчев, Миллет үшін. Бақчысарайның строительный век кооперативна соқақларының чапразындаки yol қысмыны тамир етмек, yol işaretlеріні ве учфенерлеріні ерлештірмек. Бұл меселелеріні шер шурасының даими комиссиясы кечерген топлашывында музакере еттілер. В этом буквально месяце, в следующем месяце, скорее всего, будет сдаваться детский сад на 265 мест на улице Кооперативной. Это увеличит интенсивность движения еще больше. И там вот этот безопасный поворот, перекресток улицы Кооперативной и Строительной имеет большую необходимость в установке светофора. Бақчысарайның 6-й микрорайондаки инфраструктураның инкишафы ең бірінші невбетте тұра. Бұақта шер мемориетінің башы Дмитрий Скобликов екінші суал музакере еткенде қайдетті. Оның айтқанына көре шымды yollar құрылмасы үшін лейха hazırlана. Разработать проектную документацию, чтобы закольцевать 6-й микрорайон полностью. Та дорога, которая идет вдоль леса, вдоль кладбища, то есть ее тоже сделать асфальтовый, то есть, это мы разгрузим, во-первых, проблему с перекрестком с нашим, так как все выезжают, там будет светофор, не будет светофора, там будем, так скажем, двигаться поступательно. Ну и второй момент, это просто более удобное движение общественного транспорта. Дешетлі қаза үш адамның өліміне себеп олды да үшін сан хастаханеге оғрады. Yol нақлиет қазасы Ахмеджет районның қашық дегірмен койы янында юз берді. Кечкен геже Ахмеджет алушта Ялта трассасының 627 километрінде екі енгіл машина қаршы-қаршыға келіп ұрылды. Фекуледе вазиет везірлігінің қадемлері қаза еріне келіп еттілер ве арабаларыны кесіп үш зарар көрген yolcını чықардылар. Олар Ахмеджетнің 6-й санды шер хастаханесіне еткізілді. Қазаның себеплері белгілене. Январдан 28-інде Ахмеджетте ве Ахмеджет районларында су кесілежек. Су сабаса 9-дан геже 12-ге олмайжақ. Бойлечаре пайтақның су темізлев иншаатларында ішлер алы барылғанын бағылы. Су ана юрт Айкаван, Акрополис, Мамақ көйлерінде ана юрт Бұғырча, Чықырча, Қошкелді микрорайонларында ерлешкен ев ве азбарларға етіп келмейжек. Шерінің жәдді ве соқақларында да су кесілежек. Тafsilaтлы малюматны Ахмеджеттеки Вода Крыма филиалының сайтында тапмақ мүмкін. Ахмеджетте территориялар шурасының топлашывы кечерілді. Бұл коллегиал орган Ахмеджет реберлігінің әлінен чеші дәрежеде ішбірлік тұтмасы үшін яратылды. Пайтақтымыздың мемориетінде қайдеткенлеріне көре шура сәкенлерге шәрінің іштімей жеттен мұйым суаллерінің чезілівінде фаал іштірак етмеге ярдым олажақ. Оны ең аздан айда бір кере кечірмеге планлаштыралар. Шындық вақытта еді территориал шура яратылды. Учы шер районлары бойынша ведорту шер живарына кірген қасаба. Я хочу сказать, что акцентировать внимание на том, что все члены Советов территорий в обязательном порядке побывают в Совете муниципальном. Для этого была предусмотрена своего рода ротация, то есть раз в 3 месяца будет обновление, то есть каждый раз по 3 новых делегата районный или поселковый конкретный совет будут делегировать в муниципальный совет. Ватан седасы радиосының ярамай сигналым. Ерлесакен Фальджи Рустем Усманов бойле меселенен шер шурасының мебусы ве милли телеканалының мудиры Эрвин Мусаевға мұражат етті. Рустем ағаның сөзлеріне көре, о милли радионы діңлемеге істей, амма сигнал ярамай олғаны себебінден оның бойле имканы жоқ.
Millet programmasının vetandaşıyız. Bek sevip sayam. Irvin Bey'e müracaat ettim. Как sizin rahbarınız olganına, как депутат, bizim Baksaray'a. Endi bugünden gayr men постоянно bir şey netkenden olsa Irvin Bey'e men neteceğim. Ondan kol tutam. Себеплеріні білмек үшін Эрвин Мусаев Рустем ағаға мұсафірлікке келді ве радиоприемник бақшыш етті. Башламда да точно вот так. Или вообще. Смотрите, мы будем тогда все, вот мы с вами вместе проверили, да. Вот, я обязуюсь сделать, чтобы радио у вас нормально работало. Эрвин Мусаев бұл меселенің чезелев yollarını тапмаға ве яқын вақытта ерлі сәкенлеріні кейфиетлі сигналмен қуандырмаға сөз берді. Одна из существующих нынешних проблем – это слабый сигнал нашего радио Ватан Седасы, который мы будем совместно с РТРСом решать, чтобы порадовать нашего слушателя хорошим, качественным сигналом. Бүгін Қырым Жемаат палатасының топлашывында қалымтылар шу жүмледен қатты коммуналь қалымтылар ішленуі бойынша территориаль схемасының лейхасыны музакире еттілер. Бұл весиқада қалымтылар пейда олығының ерлері, оларының көлемі ве этрафтаки мует үшін олар не қадар зарар кетірілгенлері ақында малюмат бар. Тот, кто их производит, контейнерная площадка, и потом они попадают на какую-то переработку. И вот этот весь путь, согласно этой терсхемы, которая будет принята в ближайшее время в Республике Крым, и тогда будет понятно, что с этим всем будет происходить и что нас ждет в будущем. Потому что очень важный документ. Бұнен бірге весиқада құружилық қалымтыларының йоқ етілігі ве зарарсыз алға кетірілігі бойынша теклифлер бар. Шымдықы вақытта бұның үшін үш экологик технопаркларының құружилығы планлаштырылды. Крупнейший будет располагаться в Белогорском районе. Там предусмотрено у нас строительство мусоросортировочного комплекса, полигона и площадки компостирования. Второй объект у нас предположительно будет строительство осуществляться в Сакском районе. И третий объект у нас это в Ленинском районе. У нас предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса и, соответственно, полигона для размещения хвостов. Бақымсыз қалған балалар ве ярдым сұрап оқылған дуалар. Ахмеджетнің Макраусова адына 7-ші мектеп талебелеріне ве ұжаларына Холокост ақында фильмні тақдим еттілер. Санада кемане яңғырады яш ойыншылар есе хореографик саналаштыруыны азырладылар. Тәдбірні будышетлі вақия құрбанларының хатырасына бағышладылар. Хотелось бы так сказать, что, ребята, сохраняйте мир. Сохраняйте свою дружбу. Это действительно ужасно. Поэтому я просто прошу вас, чтобы вы читали и знали свою историю, чтобы вы изучали литературу, чтобы никогда, потому что именно благодаря вам мы можем сделать все, чтобы эти ужасы никогда не повторились. Ялтада күнештен çalışқан батареялар олajak. Бұақта Ялта Горсвет идаресінің рейбері Андрей Комис хабер етті. Соқақ светодиод ішігі электрик ағлары олмаған Бакалея районында ерлештірілежек. Бұл пилот лейханы тәфсие еткен шіркет оларны шерге бақшыш етежек. Ялта Горсвет идаресінің рейбері айтқанына көре, 2 фенер еле тіреме енді февраль айында ерлештірежек. Егер лейха мұғиетлі олса, о заман Ялтаның башқа районларында да бұл еле фенерлер қойылajak. Саллал 2020 Қырым корейлері шарқи тақвим бойынша елбашыны қаршыладылар. Біздің телевизион тақымызда олармен бірлікте бұл байрамға қошылды. Тамам шымды Фатиме Сейдаметова Кореяны елінің ань-анелері ве софрадаки емеклерінің хусусиетлері ақында тариф етмеге азар. Корейлерінің елбаш ақшамы Кынгынсам адлы ансамблінің ижра еткен мелей ойынынан башлана. Адетінчі Қырым корейлері бұтын ермадамыздан топланы бұл вақаны бірлікте қайдетелер. Олар үшін солал ең бұйық байрамдыр. Байрам софрасы айры диқатқа лайық. Хе, фунчоза ве маркавча кабы салаталар қырымлылар үшін севімлі олда. Софрада әлбетте ең лезетлі емеклер де бар. Чемпени,
это кадюри. Кадюри – это сладости из рисовой муки. Вот. Эти два блюда, они готовятся исключительно по праздникам. Татлы дады олған чемпе кәри отмегі кібі белі, оның пішірілмесі пек қолай дегіл. Берутся особые сорта риса, которые смалываются в муку. Вот. Из этой муки замешивается тесто. Вот. И потом это тесто определенным образом обрабатывается паром. Вот. То есть готовится, это очень трудоемкий и длительный процесс. Енді екі елдан бірлі Қырым корейлерінен берабер Салал байрамыны Калмыкиядан келген мақсус мұсафірлер қаршылайлар. Бумерген Ким ве оның умыр арқадашы. Нам қазанған артист корейлер арасында бордемлік ақында ерні жыра етті. О разделении Кореи, то есть когда была война между севером и югом на Корейском полуострове, ну, то есть эта песня символизирует о сплочении. Салон мерkezіне Қырым артистлер өде чықтылар. Бұл халқара конкурсларының лауреатлары ве жұмхұриетімізде нам қазанған артистлер олды. Бунен бірге Қырым корейлерінің милли медени жемиеті 25 елғыны қайдатты. Бұл еллар девамында олар ярмадымыздың ейлігі ұғырында çalışалар. Мы знаем, что они очень трудолюбивый народ. Они очень любят работать на земле. Всегда сельское хозяйство для них очень важно. И смело могу сказать, что они пополняют вот тот букет многонационального Крыма, который мы имеем сегодня. Жұмхурет инкишафна бойкөсе қошқаны үшін Қырым Девлет шырасының рейс муавины Эдип Гафаров Корей жемачыларының мебуслардан тешекүрнемелерінен тақдирледі. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Күчлі нокаут Қырым боксшысы Артур Зиядинов Аргентинаның ең күчлі яры ағыр чекілі спортшысыны Сезар Рейносаны енді. Күреш Канадада кечті, Қырым татары Арсланы Рейносаны 5-ші раунда нокаутқа йолады. Аргентина сакені тап рингінің көшісіне тізлеріні чөкті. Рефери күрешіні тоқтатты. Бұл Артурның 12-ші ғалибесіdir. Это был рейтинговый поединок, 10-раундовый, первый раз в моей карьере, 10-раундовая дистанция. Соперник был очень опытный, очень хороший. По сей день входит в топ-100 лучших боксеров полутяжелого дивизиона. Второй номер у себя в Аргентине. Аллаха шукур, победа. Я очень рад этому. С победой вернуться домой, порадовать свой народ. Қырымлылар Москвада дзюдо бойынша халқара турнирде 2-6 медаль қазандылар. Ярышларда 1000-ге яқын спортшы иштирак етті. Олар 6 мемлекетні ве Русияның 90 субъектіні тақдим еттілер. Яш дзюдожыларының ғалибесі ақында біздің левхамызда. Брать захват, он мне не дает. И в этот момент... Рахиплер күрешке янашалар ве бір-біріні аттып башлайлар. Здесь можно делать болевые. Афган Мирзоев спортчыларға яны усулар огретте. Хидманчы айтқанына көре дзюдода әр вақыт дихатлы олмақ керек. И в этот момент отсюда, рука тянет сюда, в эту сторону, делаю потечку. Әнді 10 елдан зияде уйдманчы оларақ çalışа шу вақыт ішінде о бір қач спорт ұстасыны тербейледі. Яқында Шархи Европа чемпионы өз тәлебелеріні Москваға алып барды. Анда дзюдо бойынша 2 халқара турнир кечірілді, нәтижеде 3 алтын ве 1 тунч медаль қазанылды. Когда у нас соревнования начинаются, мы заранее, те дети, которые кто готовится, у нас тренировка начинается, там, бывает каждый день, и подключаем туда еще суббота, получается, они дополнительно переходят и занимаемся усиленно, там, кросс, там, резина, там, бучками, отработки, техника, борьба, чтобы усиленно готовиться, чтобы поехать и завоевать первые места. Бүгін спортчы умуми идманыны кечере залда 4 группа çalışау. Олар чадымлық ве нефес алу бойынша межгулетлерінен оғрашалар. В конце награждаем те детей, которые себе хорошо показали. Там за лучшую технику, там за волю, победу, за первое место. Там. Ну, это еще больше как-то еще мотивирует наших детей. Сулейман Ягияевнің эпісі идманларға бабасы кетере. Олар Ахмеджит районының Құлчуқ кöyінде яшайлар. Месафеге бақмадан идманлар үшін тамам бұл залны сечтелер. Очень понравилась здесь атмосфера, люди. То есть очень все опрятно, чисто, подход у людей профессиональный. Аблязис Яхияев тариф еткені кібі оғлы спорт yolunu 5 ел әвелсі башлады. О вақыт бұл бабасының сөзі еді. Бүгін есе Сулейманның яшайыш тарзыдыр. Чем бы ты ни занимался, делай это хорошо.
то есть будь то дзюдо, я не знаю, как жизнь повернется у него, кем он станет, но дзюдо ему всегда поможет, потому что дзюдо – это воспитание. Воспитание, дисциплина, порядок, чистота, эмоции. То есть это такие эмоции, которые я за деньги не смогу купить, а он в этом живет. Бу ise Сулейман Ягияевның яры финал вақытындаки соңки тутушуындан кадрлар. Оның рақибы эки кереге ағыржы. Амма бу ал Қырым спортчысыны ичде қорқузмады. Сулейманның идере күчу бойлы нәтижелерінің себебі болды. Приемы на нем не сильно можно было использовать, потому что он был очень тяжелый. Я его больше выводил из равновесия, чтобы он устал. После полуфинальной схватки у меня еще болела нога, что он был очень тяжелый. В финале я с ним боролся минут 5-6, и в конце я ему сделал зацеп, и он упал. Анан Мирзоевның уты мата атувы рақибыны аяқтан кесе. Дзюдочи оны халқара ярышларда сық құллана. Спортчы күнделік идманлар тактик елу вейс рарлығы ярдымайын аман-аман эпісі чемпионатларда ғалибе қазана. Выиграл 4 схватки и 5-ю попал в финал с ингушем. Я думаю, что это был достойный соперник, но я его победил. Дзюдочылар инде келечек ярышларға hazırlanып башладылар. Олар февральның 22-сінде Анапа шәрінде кечечек. Спортчылар команда зачетында чыгышта булуначаклар. Оларның шары эвелкесі кыбы хала. София Шукурова, Севиля Меметова, Арсен Фукала, Миллет үчүн. Бүгінге бу эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы акшамлар.